Ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza cyane mwese mukurikiye The USA New Times. Nge nitwa Jean de Dieu Ndahimana. Uyu ni umwanya w'amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026. N'amakuru abagezweho hano mu karere k'ibiyaga bigari. Mu nyemerera y'amakuru tuyahereye kuri iyi nkuru irebana n'u Rwanda ivuga ko kuri wa mbere ku itariki ya 1 Kamena ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrica zakiriye ku kicaro cyazo Ibria umuyobozi mushya mu gice cy'amajyaruguru ashyira uburasirazuba Brigadier General Hamad Mostafa Ahmed Adel Mansour wahawe ikaze n'umuyobozi wa Rwanda Battle Group Lieutenant Colonel David Ngabonziza. Brigadier General Mansour yagejejweho ishusho y'umutekano ihari muri iki gihe ndetse anasobanurirwa ibikorwa bya gisirikare biri gukorwa mu gace ingabo z'u Rwanda zishinzwe kurinda agamijwe kurengera abaturage. Ashingiye ku bunararibonye afite mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro yakoreyemo mbere aho yakoranye n'ingabo z'u Rwanda, Brigadier General Mansour yashimiye imyitwarire yabo n'ubunyamwuga. Yanabashishikarije gukomeza gukurikiza izi ndangagaciro mu gihe bakomeje gushyira mu bikorwa inshingano z'ubutumwa bwo kurinda abaturage. Munyemerere aya makuru tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na makuru tugiye guhera hano mu burasirazuba bw'iki gihugu aho ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangaje ko ingabo z'iki gihugu nizigaba ibitero simusiga ziri gutegura rizabisubiza inyuma kugeza ndetse kandi rizambuye n'ibyo ziri kugenzura ubu ngubu. Umunsi w'ejo tariki ya 1 umuvugizi wa AFCM 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ukwezi kwa Gicurasi kwaranzwe n'ibitero bikomeye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imitwe bikorana byagabye mu bice birimo Masisi, Minembwe, Numbi na Warikare. Kanyuka yasobanuye ko n'ubu leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kohereza ingabo, intwaro n'ibikoresho bya gisirikare byinshi mu bice bitandukanye cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu buryo bugaragaza ko ziri kwitegura kugaba ibitero bikomeye mu bice bituwe cyane no ku birindiro bya AFCM 23. Yagize ati kubw'ibyo AFCM 23 irasubiramo ko igitero icyo ari cyo cyose gishya kizagabwa mu gace tugenzura kizasubizwa mu buryo bukomeye kandi bungana. Kanyuka yatangaje ko AFCM 23 itazarinda ibice bizaba byatewe gusa ahubwo ko izasubiza ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hirya y'ibirindiro zibiteguriramo kugira ngo bitazongera kuzorohera gutera abasivili. Yagize ati ingabo zacu ntizizagarukira ku kurwanirira ibice bizaba byatewe ahubwo zizafata ingamba za ngombwa mu kwegeza iri huriro ry'ingabo hirya y'ibirindiro zibiteguriramo zishyireho umwanya w'umutekano ukwiye wo kurindiramo abasivile n'imitungo yabo. Mu cyumweru gishize AFCM 23 yasubije inyuma ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo yari bimaze iminsi bigaba ibitero ku birindiro byayo muri teritwari ya Masisi ibyegeza kure ya centre ya Rubaya mu gihe byigambaga kuyisatira. AFCM 23 yamenyesheje abaturage ba Rubaya n'ibindi bice nka Kinigi ko yiteguye kubarinda ibitero by'ingabo za leta ya Repubulika ndetse na Wazalendo, ibasaba gukomeza ibikorwa bibateza imbere batuje. Andi makuru kandi ari guturuka mu burasirazuba bw'iki gihugu nyuma y'iminsi 2 y'imirwano ikaze hagati y'ingabo za AFCM 23 n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse nabo bafatanyije barimo Wazalendo. Kuri wa kabiri aravugwa ituze
hariya muri Kibati muri iriya teritwari ya Walikale. Imirwano rero yatangiye ku munsi wo ku cyumweru nyuma y'uko ingabo za leta zatangije ibitero ku birindiro by'ingabo za AFCM 23. Kugeza ubu rero umubare w'abaguye cyangwa se abakomeretse muri iyo mirwano nturamenyekana, gusa amakuru atangwa n'abantu batandukanye avuga ko impande zombi zisangiye kugenzura agace ka Kibati. Ingabo za FARDC hamwe na Wazalendo bivugwa ko zifite ubuyobozi bw'inkengero n'ikiraro cy'umujyi wa Kibati, mu gihe AFCM 23 ngo iri kugenzura iriya misozi ikikije aka gace, nk'uko ikinyamakuru Actualité gikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibitangaza. Andi makuru aturuka ikashe biravuga ko ingabo za AFCM 23 zikomeje nazo gukaza ibirindiro ndetse n'ibikoresho biremereye cyane hariya muri biriya bice byerekeza mu gace ka Kibati. Hagati aho rero urujya n'uruza rw'abagenzi n'ibicuruzwa rukomeje guhagarara ku muhanda uhuza mu Ngazi na Kashebere kubera umutekano muke ukomeje kurangwa muri biriya bice. Andi makuru nayo nuko ngo guhera mu gitondo cyo ku ya 4 Kamena uyu mwaka wa 2026 urukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruzatangira kuburanisha abasirikari bakuru barimo General Christian Chiwewe Songesha wabaye umugaba mukuru kuva mu mwaka wa 2022 kugeza mu mwaka wa 2024. Inyandiko iteguza uru rubanza yashyizweho umukono ku ya 29 Gicurasi n'umwanditsi mukuru w'urukiko rukuru rw'igisirikare rwa Kinshasa Colonel Jean-François Ngalulampiana. Hazaburanishwa kandi General John Numbi Banza Ntambo wahungiye muri Zimbabwe, General Major Maurice Nyembo Kufi wabaye umuyobozi w'ibiro bya General Chiwewe, Brigadier General Chinyabuma Kamukinde, Brigadier General John Ngoyi wa Kabila na Brigadier General John Sangwa Mohamed. Harimo kandi basirikari batatu bafite ipeti rya Colonel aribo Gayi Mukombozi Zahinda ndetse n'uwitwa Pati Sangwa Lumbu na Christophe Chibango Kenge, undi ni umusivile Pascal Nyembo Muyumba. Uru ni rumwe mu manza z'amateka zizaburanishwa n'urukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rushobora kuzabera mu muhezo bitewe n'uko rwitezweho kuvugwamo byinshi bijyanye n'umutekano w'igihugu. Ubushinjacyaha bubashinja gucura umugambi mubisha, kugambanira igihugu, gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba, gukwirakwiza ibihuha, kwica amabwiriza no gutoroka igisirikare ukajya mu mahanga. Bashinjwa kandi gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranije n'amategeko ndetse no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranije n'inshingano n'amahame yabo. General Chiwewe yatawe muri yombi n'abasirikare muri Nyakanga ndetse n'aba basirikare muri Nyakanga mu mwaka wa 2025. Icyo gihe yari umujyanama wa Perezida Felix Tshisekedi mu bijyanye n'igisirikare. Mu gihe impamvu y'ifatwa rye yari yaragizwe ibanga, umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi Auguste Kabuya yahishuye ko uyu musirikare yateguraga umugambi wo kwica Perezida Tshisekedi kandi ko anabyiyemerera. Umwaka wa 2025 warangiye hafunzwe abandi basirikare bakuru benshi barimo General Frank Ntumba warushinzwe ibiro bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Iyi niyo nkuru itugejeje ku musozo waya makuru. Nge nari Jean de Dienda Imana, mukomeze munagerwe na gahunda zose za The USA New Times.